In this video, we will be learning al-huruf al-mutaharrika, the letters with haraka. What is harakat? Harakat refers to fatha, kasra, dhamma. These little signs can be seen on letters in the Quran. Fatha makes the A sound, kasra makes the E sound, and dhamma makes the U sound. We take the first bit of the letter and add the A, E, U sound to it. For example, let's start with the easy letter kaf. K and A is ka. Kaf fatha ka. K and E is ki. Kaf kasra ki. K and U is ku. Kaf dhamma ku. Now let's begin. Hamza fatha A. Hamza kasra E. Hamza dhamma U. A, E, U. Ha fatha ha. Ha kasra hi. Ha dhamma hu. Ha hi hu. Ayn fatha a. Ayn kasra I. Ayn dhamma u. A, I, u. Ha fatha ha. Ha kasra hi. Ha dhamma hu. Ha hi hu. Ghayn fatha gha. Ghayn kasra ghi. Ghayn dhamma ghu. Gha ghi ghu. Kha fatha kha. Kha kasra khi. Kha dhamma khu. Kha khi khu. Qaf fatha qa. Qaf kasra qi. Qaf dhamma qu. Qa qi qu. Kaf fatha ka. Kaf kasra ki. Kaf dhamma ku. Ka ki ku. Jim fatha ja. Jim kasra ji. Jim dhamma ju. Ja ji ju. Shin fatha sha. Shin kasra shi. Shin dhamma shu. Sha shi shu. Ya fatha ya. Ya kasra yi. Ya dhamma yu. Ya yi yu. Dad fatha da. Dad kasra di. Dad dhamma du. Da di du. Lam fatha la. Lam kasra li. Lam dhamma lu. La li lu. Nun fatha na. Nun kasra ni. Nun dhamma nu. Na ni nu. Ra fatha ra. Ra kasra ri. Ra dhamma ru. Ra ri ru. Ta fatha ta. Ta kasra ti. Ta dhamma tu. Ta ti tu. Dal fatha da. Dal kasra di. Dal dhamma du. Da di du. Ta fatha ta. Ta kasra ti. Ta dhamma tu. Ta ti tu. Sad fatha sa. Sad kasra si. Sad dhamma su. Sa si su. Sin fatha sa. Sin kasra si. Sin dhamma su. Sa si su. Za fatha za. Za kasra zi. Za dhamma zu. Za zi zu. Va fatha va. Va kasra vi. Va dhamma vu. Va vi vu. Dhal fatha dha. Dhal kasra dhi. Dhal dhamma dhu. Dha dhi dhu. Tha fatha tha. Tha kasra thi. Tha dhamma thu. Tha thi thu. Fa fatha fa.
fa kasra fi, fa dhamma fu, fa fi fu, waw fatha wa, waw kasra wi, waw dhamma wu, wa wi wu, ba fatha ba, ba kasra bi, ba dhamma bu, ba bi bu, mim fatha ma, mim kasra mi, mim dhamma mu, ma mi mu. MashaAllah, we have completed practicing al-huruf al-mutaharrika. Like, share and subscribe, and we'll see you in the next lesson, inshallah.